Koyup turam. İşxanaga delе келип алып бакыр ырдайм анан. Так. Ушу өкмөт иштебейт дегенди качан токтотосуңар билбейм да. Мына өкмөт иштебей жатыптыр го. Мына мен паспорт столдун начальниги болуп келгениме 3 күндүн жүзү болду. 3 күндөн бери мына кол коюп атам, элдин баары эле паспортду алып атат. Өкмөт бар экен, мынакей жакында паспортто жабай аябай көйгөйлүү маселе чыкты го. Улуту деген жерине улутун жазыш керекпи же жазбаш керекпи деп. Мына өкмөт иштеп аткан экен, оңой эле демократиянын жолу менен чечип койду. Демократический кылып чечкенде дагы. Каалаган адам келип жаздырып кетет, каалаган адам келип жаздырбай кетет. Иштеп атабыз, Кудайга шүкүр, алып атат элдер. Дагы келип алып, иштебейт. Оода. Неге? Так, бүгүн деген чогуу кетебиз эми кое тургула эми. Оода. числоган чогулуп кетти. Качан чыгасың? Кандай жарым саатта чыгат 30 секундта чыгам. Неге? Кол койдуруш оңой эле го. Менин атам паспорт столдун начальниги болуп шайланды го, билбейсиңби? Кол койдурам, мындай кылып чыгам эмне? Тургула, тоого чогуу кетебиз. Ата кандайсыз? Жакшысызбы ата? Иштериңиз жакшыбы? Жаңы жумушта кыйналбай атасызбы? Ата, баягы сиз айткан документтерди баардыгын толтуруп келдим да. Анан кийин акырына келгенде сиздин колуңуз дагы кире экен бул жергечи. Ошого мындай кол коюп берип койсоңуз, мен балдардан кеч калып атам да ата. Кандай? Мындай. Чыгышке. Неге бирөө барбы? Эч ким жок. Бул жер үйбү же мекемеби? Мекеме? Анан эмне үйдө жүргөндө кайра аталайсың? Анан Жумушта болгондон кийин мен аксакал болом. Аксакал? Коюңчу ата, эл уксам эмне дейт ата, коюңчу. Өзүнүн атасын өзү аксакал деп алып туруп анан чоң атам уксам эмне дейт ата. Мен турсам балам аксакал болуп алыптыр деп сизге. Айланайын. Эл укса наоборот уят. Ата бала келип алып паспорт столду ээлеп алыптыр дебейби анан? Жок ата, өзүңүз иштей бериң паспорт столду. Кокус мен президент болуп калсам анда кантет? Ошондо жакшы болот. Жакшы болот дейт нарака. Чыгышке. Как жана кыргыздын жараны катары, жарандык паспорт алып аткан катары келип, мамиле кыл менен. Уруксат баксакал деп. Бар, чык. Ата. Чык. Ата, неме да мындай кол коюп берип койсоңуз кетип калат элем да. Ой, чык, Чык, кандай тарбия көрбөгөн баласың? Чык. Атам тарбия бербесе керек да. Атаң тарбия берген, сен укпаган болушуң керек. Чык. Атам өз үйгө келсе тарбия берет. Айланай, кандай кайым айтышасың? Чыкка түшүнбөсөң чыпчы. Ата, эме мындай кол коюп. Ой, чык. Сөз милиция чакырыш керек беми? Так. Бул биринчи маселе. Ата, мен Каныбекмин. Каныбек болсоң мен не кылайын? Тааныбайм сени. Тааныбайсызбы? Чык. Жерден кире берейинби? Жаман той кызды го мына. Жети көчө нар жактан келчи мага десе. Эме Тык. Кир. кыч тарак. О, мең менен куруп кал, Сен эшикти ачканың менен кыш деп, кайра сыртта калып туруп тарак деп жаап койгонуң менен. Билбейм, эшигиңизди таппай койдум кыскасы. Таппай койдум. Жанагы ассалам алейкум ата аксакал. Мына болот экен го. Ва алейкум ассалам ука. Жанагы документтер толтуруп келдим. Анан кийин кол коюп берип койсоңуз, сиз акырында сиздин колуңуз кире экен да ушул жерге. Керек, текшеребиз. Ат элеңин документтердин серокопиясы бар экен. Бар. Нике кагазы бул да бар экен. Бар экен. Так, өзүңүн күбөлүгүң бар экен. Так, мындай кылабыз. Атың ким сен? Билесиз го,
Men kayaktan bileydi atыңды. Ертемен эле патинкеме алып берип кой дедиңиз го. Патинке атың. Каныбек да билесиз го. Каныбек би? Сен документ алып атасың, текшеришим керек да. Каныбек, мына туура Каныбек экен атың. Фамилияң ким? Ашыр бердиңиз да сиз окшош го экөөбүздүкү. Ойлонайын, кандай баласың сен? Окшоштор көп да, Разыков. Ошентип айтпайсыңбы? Разыков, туура Разыков экен. Так, улутуң ким? Тажик. Тажик бу улутуң. Атам тажик да. Анча деле атаң тажик эмес болуш керек, Жо, атам тажик, апам метис. Апаң метисби? Мен ошондо татармын да. Татарсыңбы? Нормальный екен. Нормальный татарсыңбы? Мен билбейт экенмин. Татармын да. Татар экенсиң да? Улуту деген жерине татар. Каякта татар, айлана кыргызмын да. Кыргызча сүйлөп атам го. Айланайын, эмне кыйкырасыңбы кыргызмын деп? Азыр деген кыргызчаны так сүйлөп кыргыз эместер бар. Кыргызчаны такыр билбеген кыргыздар бар. Ой, кыргызчаны билген кыргыз элемин. Мына өзүңүз мага айткансыз го. Сен кыргызсың, кыргыз болуп төрөлдүң. Кайсыл жерге барбагын, мен кыргызмын деп башыңы бийик көтөрүп жүр деп айткансыз магачы. Менби? Так. Бир ырды мага жаттаткансыз да, жечи. Угуп туруңуз, азыр окуп беришим мүмкүн ошолорду. Мен кыргызмын. Мен кыргызмын, урпагымын Манастын, миллиондогон ырсабында айтылган, ис калтырып дүйнө жүзүн кыдырып, кылымдардын тарых жүгүн артынган, мен кыргызмын, урпагымын Манастын. Рахмат. После пожарем, ого. Молодец. Аябай атаң патриот экен. Жакшы үйрөтүптүр. Анча деле эмес. Так, ошондо улуту деген жерин эмне деп жазайын? Мен азыр Алишер Наубайдын ырын окуган жокмун го, Менем сен кимдин ырын окуганын мен каяктан билейин? Кыргыз дедим го, азыр кыргыз деп жазсам. Кыргыз деп жазамынбы? Айлана кыргыз деп жазасыз да. Болду, ошону эле айтып кой да, кыргыз деп жазасыз деп эле кой, болду. Түшүндүм. Кыргыз деп жазышым үчүн сен өкмөткө 20 000 сом акча беришиң керек да. Билесиңби? Кыргыз болгон келбей калат го айлана, өкмөткө 20 000 сом төлөп кыргыз болуп. Коюңчу, мында боло турган нерсени айтсаңыз кичине. Не, 20 000 жок кыргызсыңбы? 20 000 бар го, просто атам бербейт да. Атам жаман ичитар. Өзүң табышың керек да. Коюң, башка варианттарын карап көрүңүзчү. Ушунча жыл чогуу жашаган адам катары. Мындан кийин дагы башка жерде бетме бет келип каларбыз эми. Кийин көрүшкөндө дагы мындай ысык болуп кичине кеңем адам катары кең. Так, мындай кылайлычы анда. 10 000 сом акча бер. Онча эмеле кыргыз эмес деп жазып берип койбойм анда. Не эле болуп калган сайлана эми. Эми элестетиң улутуң ким десе, онча эле кыргыз эмес. Коюңчу, боло турган нерсени айтсаңыз, онча эле кыргыз эмес. 10 000 сом. Онча эле кыргыз. Уккан кулакка деле уятты. Онча эле кыргыз. Онча эле. Вообще-то мен ушу мага туура келет экен өзүчү. Онча эле кыргыз эмес, Мен ам өзү жокто ойлонуп каламан да, мен кыргызмамы, кыргызмасмамы депчи. Ошнарыма сурайм, мен кыргызмамы десем, кыргызсан дейди. Гапиңге жооп бере салмысың, өзүкө дейди. Мана шу gaplарды өзүм ажетта сиз менен өзү халк ойлойт өзү, дада. Nima deyapsan oğlum?
başta aylandırıp arkamdan söz menen süyle vermechey. Sağa koşulup tilim erçip ketip kalıp atat. Aylan aylan. Ya başka varyantların qarap görün ya 10 bin so'm dele. Hem 10 bin so'mung yok mu? Hem özü 10 bin so'm aldı. Hem ne anlayam alып alın siz. Yok. Yok bolsa anda Ulutu degen жерine эчтеке деп жазып бербейм. Жүрөр. Ya ulutu yok adam bolçu öyle. Ne? İttin dele dokumenti var go. Эмне кыл дейсиң, эмне кыл дейсиң? Мынакей, көрдүңбү? Өкмөт иштебейт дейсиң. Өкмөт сага окшогон акчасы жокторду эле өзүнчө эсепке алган, Акчасы жокторго мына мисалы үчүн сага 20 миң сом акча берет өкмөт. Мына Улуту деген жерине, мен кыргызды тааныбайм деп жазып берип койбоймунбу? Өкмөт 20 миң 20 миң сага берет. Улуту деген жер. Özü pasport көп деле керек жок адамга. Билбейм. Bu pasport prava öyle tural. Günde түшүп алып эле көрүнгөнгө көрсөтө бергиде. Аласын үйдө турат. Же шайлоого катышпагандан кийин муну менен анда мындай кылбайлыбы? Өкмөт мага 30 миң сом акча төлөп берсин. Улуту деген жерине мен кыргызды вообще көргөн эмесмин деп жазып бербейсизби? Боло берет, майлы. Сен не десең ошол. Акча керек азыр. Берет дагы. Акча керек. Мен улуттун көргөн эмесмин. Ал жери көп деле рол ойнобойт да. Жакшы болбоду мына. Эрскеге алып барам берет, Эрскеге алып барасың, сразу берет. Жакшы болду, мына ушуну. Бала, бере коесуң. Так, апаң келди жумуштан? Ооба. Обедке тамак-самак жасадыбы? Жасаган? Айтып кой, апаң мага тамак берип жүрсүнчү. Алып кеп берип кой. Апам тамакты кылган болсо атама кылды, аксакал сизге кылган жок. Айланай, мен түшүнбөй калдым балам сени. Кандай? Түшүнбөй калдым балам. Балам? Мен балаңыз болсом үйдө балаңызмын да, бул жерде мен сизге үйкө болом, братан. Айланай, чуркап барып 200 метр жер, чуркап ок атап кеп берип койсоң, Жок, мен сизди тааныбайт экенмин. Мен сени Сиз мен апама асырлаң акса. Бала. Айланай, мен как балам катары сага мамиле кылып отурам. Бирөөнүн баласын балам дегенге кандай оозуңуз бар да, аксакал? Мен өзүмүн эле баламы бала деп атам, Сиздин улутуңуз ким? Кыргызда Айланай. Кыргыз эмес. Мен өзүм сени кыргызсың деп тарбиялагам. Кыргызчаларды үйрөткөм. Эмне деп? Мен кыргызмын, урпагымын Манастын деп мени үйрөткөн аны. Алыр андай эмес. Кандай? Мен кыргызман, урпагыман Манастын. Бала. Şu biraz çesini işleyin desene öyle uşunta kalışat. Йо. Здорово, брат Кондрат. Ança dele здорово емес. Как дела? Жақшы. Чё сидим, бродим. Ана міне тұрып алайын бұл. Здесь паспорт стол, да? Кирип келіп атқанымда не деп жазылып тұрып тұр? Я не читал. Парк деп жазып қойып отырып ақыры. Билбейм, братан. Паспорт стол да. Чё, братан, қиқырбай. Нормально. Паспорт стол. Мага паспорт керек. Чоң атам жөнөттү да. Если чё. Чоң атаң жөнөткөн болсо туура жөнөттүр. Сага паспорт керек. Элдин баарына керек. Документиң барбы? Мына бар. Такпы бары? Так. Нак. Муну ондай турбайбы. Так, документиң текшерип көрөт. Так. Улутуң ким? Чё? Улутуң ким? Чё за улут? Айланай, не чоза улут дейсің бе? Ар бир адамда улут деген болот, Адамда емес, жануарларда деле улут бар. Мына мисалы үчүн бульдог. Братан, мага по. Бала. По барабану деп жазып кой. Майын бола берет, братан. Давай, бул. Сага по барабаны болсо, мага тим болуп по барабаны. Давай. Жүрө бер. По барабаны болуп. Мынакей. Мен. Рахмат, братан. Иди пошел. Кафе сафеде, да? Ой, иди гуляй. Темеле келип алып. Честно. Ассаламу алейкум. Келиңиз, аксакал, келиңиз. Жакшы. Ва алейкум ассалам. Паспорт столу şu yerime gel.
Ova uşul yer. Очередь bu. Очерет эмес, кирип келдиңиз, очерети жок эле. Ha bir. Начальник var mı ki? Var mı начальниğin? Начальнигим мен да аксакал мына мен. Ha sen. Мен. Tura. O otan çalkan get ölgüne tam. Çalkala canım. Mende deydi. Elge okşovuzdara öyrek bolsaң canın algıda emesken akmak. Ой, эмне болду аксакал анчалык настроение болду? Tırtağına tanıdan taramış. Canınan katurak bir cügürüp ötketse grip bol kala turan akvalan varken şamalına. Tamam. Men deydi. Baldardı pasport tap kelle dep jönötsöm, birösü ulutu degen жерине men Kırgızdı tanıbayım dep jazdırıp barıptır. Birösü nerge ulutu degen жерге pa barabanı dep jazdırıp alttır. Şu barabanın ayrı başına giygizip koyamazdır ha. Unutan ne olur. Mine şu ulutu degen жерге Kırgız dep жазganda namıstanıp kaldın araba. Жок, аксакал. Uyalıp kaldın mı? Жок. Kayaktan mı olasın sen özü? Менби? О, Токтогулдан. Toktoguldan deydi tanrı, Toktoguldan deydi. Sende tuğan uruk bir kolu konuşu degen var mı? Senin bir koyay kılgan, koyayının ayın bizde uyat kılıp otasın koy. Kırgızın anday yerine şek geldirme degen adam var mı sende? Ya. Эмне болду аксакал анчалык Tamam настроение болду? olur. Mine Kırgız dep жазганда namıstanıp kaldыңар, uyalıp kaldыңар mı? Şu sağa okşoğanlar çok kılıp otat Kırgız'da. Tanrı olsun. Ulutu degen жерге Kırgız dep жазбаш керек, жазış керек. Bir karandaşlarının uçu gidet koşuğu. Жо, эми эмне кылыш керек эми аксакал? Ne Kırgız dep жазış kıyın bolup kaldı bu sağa. Жо, мен өзүм ойлоп тапкан жокмун да эми. Ана? Бизде деген өкмөт деген бар да. Kanday? Өкмөт. Mini olgun ökmet siler. Bu ökmetin, ökmet. Ökmet dedi. Ökmet ben dedi. Kaysı ökmet. Өкмөт. Biz kaysı ökmettik o senin aynı. Ökmet dedi ta. Egemendi olgunuzga 25 yıl oldur. 25 yılda 29 ökmet almıştır akmağa tam. Эми айланайын аксакал, мен өкмөт. Bunu Babur tiyatrda tanıganıma 18 yıl oldu. 18 yıldan beri Memrican Karaoğlu şehirde. Siledin ökmötüngөр mine şu Memricançalık işteyel bayat ağı. Эми билбейм аксакал, Tamam, эми ozan, өкмөт. акмак. Өкмөттү дегенди биз карабайбыз деми аксакал. Өкмөттү деген тиги жогорку кеңеш деген бар. Kengeşiniz. Аксакал. Kengeşine keng. Oşa kengeş kolga jürüp uçuşmay jüret ama. Ama oşa kengeş, oşa kengeş degenin koluma çıkıp kalsam öp gözünü üzüm oşa kengeşinin. Жо, эми мен билбейм деми аксакал. Kayakta jürüt oşa kengeş degen balan özü. Билбейм аксакal. Hey! Jogorku kengeşte. Şaylığının altında gelgende, doğuş alganı gelgende, jönele aynen ayın. Kolunuzdan öpküdey olasınlar o. Jönele uşunday o da, atağı tiriltip berem degen geçeyim bar hatta bular. Anı kılganga bolma, variantı var da öyle jönele. Ayerge barıp algandayın le, boldu. Bundan başka işine yok mu kıla turgan? Жо, эми аксакал, жогорку кеңеш деле могул конституциянын жолу менен карап атса керек. Kayıs konstitüsiya? Конституция Konstitüsiyalar jogolup ketip tappay жүрсөңөр kayıs konstitüsiya? серия копиясы. Bu mini olgun silerдің konstitüsiya, mini olgun konstitüsiya silerdiki. Silerdin konstitüsiya qaraganda mekteptin rastaniyası turuqtu olup kaldı oynanayın ey. Şimdi men estartqanı mektepke barganda barlı şu mekteptin rastaniyası. Matematika, Kırgız til, Kırgızda da ve Orus til, Orus'a da. Oşu boyunca geleydi at mekteptin rastaniyası. Silerdiki tüş köçen bir konstitüsiya, tüşten keyin bir konstitüsiya. Referendum ötkörüş gerek, konstitüsiya özgörtü girgis gerek, kokuy dep aldın jüreğin qarmap qalağına çeyin jüresingер. Kokuy referendum ötkörüş gerek, konstitüsiya özgörtü girgizbesek bolboydu. Men buna aytıp atam, buna erkek sayttan, buna erkekmin mi? Biz oğulabız mı bir başka mamleketke okşap, ösüp, önügüp, başka mamleketke okşap, bay mamleketin katarına koşulabız mı? Silerдің kimingер erkek, kimingер uğraş kendini kütügör alanardı tükte otural o şeyde. Kimisi erkek bolup ketdi bulardın da.
Bunu jaz binerge. Hem жазсам жазайын ақсақал. Ulutu degen jerge çoğun kılıp jaz. Жазам Çoğun ақсақал. kılıp Kırgız dep jazgın. Tak. Sen Kırgız bolup жүрgönden namustansan, men Kırgız ekenim men sıymıktanam. İyi. Kançası Kırgız bolalbay jüret hali. Jaz. Hem жазам ақсақал. Қырғыз деп жазышым үшін 20 000 сом ақша беришиңиз керек ақсақал. Мага. Kança? 20 000. O karabaşını jegirler, karabaşıngары jegirler, karabaşıngары jep kalgıla. Üyüngör güyüp ketseken, üyüngör. Yem minna üyüngör şu bala çakаңар sırtta oynap atıp, sen üyüngde jatkanda güyüp ketseken üçün. Tamam. Şu Kırgız dep жазганды 20 000'ge bağlap kalgansın. Cana ap gelip berdi balaga. Ap gelip berdi o cana. Ой, аны көрдүк, ал келиптир. 5 000 сом жетпейт, ошон үчүн жазбай турабыз. 5 000 сом бериңиз, мен сразу жазам. 15 ming mi ekan? 15 000 eкен. Yok bu. Жоқ, бериңиz. Berem, korkma berem. Beresiz. Men üyümü satıp olsa hem berem. А, бериңиz. Men üyümü satıp, üyümüz giyimimi satıp olsa hem berem şu. İyi. Берсеңиз эле сразу жаза калам. Men üyü yok köşede kalsam da Kırgız dep yazdıram. Бериңиz, жазам. Men iki taş üydü salıp alıp içinde ni doğum ni ol ança dele Kırgız emes bolup oturgandan göre. Men üyü yok bolsa dağı köşede satı baş götürüp Kırgız bolup jüremin. Бериңиz ақсақал. Yaz. Aytdım mı giyimim yok olsa da Kırgız dep yazdıram. Men eştegem kalbay kalsa satıp bar jon satıp olsa hem milyard berip olsa hem Kırgız dep yazdıram. Бериңиz ақсақал, мен жазам. Men köşede kıçırap giyinip alıp ança dile Kırgız emes bolgandan göre köşede golu yürse ben başta götürüp dengel Kırgız bolup jürem men. Mına ke. Jetpeyat abi. Жетпейт ата. Ma bunu al jetpeyat sen ma. Ma aytma men Mına. Mına ke ma. Men aytdım o şu köşede jılаңaç kalsam da Kırgız dep yazdıram. Jaz. Ой, ақсақал. Mına ke jetpegen oşonu koşup koy. Эми ушул чапан менен калпак канча? 1000 сом болот дейм, ашып барса. 4 000 жетпейт ата. Kanday? 1000 сом. Ha kalpak 500 songa alap kaldın mı? Kepkaminen düzen kalpakın bilesin be. Kalpak 500 sonmuş. Ha Norkatı maktı jönler Norka dep 25 000 alıp giyesin mi? Kalpak sağa 500 son bolup kaldı o. Şu kalpaktın kadırı barkındağı siler getir odasına rakmaktar. Kalpaktı baniyaga giyip alıp satken jönler. Şimdi baniyada kalpaksan jüret. Baniyaga var kal, parga girsen oturat şerde güye koşular doyulup, cip-cilаңaç bolup kalpak giyip alışı o şerde. Pardan çıkıp muzda koyup kalmasında kalpakta alıp göçüğüne koyup al satken anı jönele. Oşa ömürü kalpak giyip jürüp miyene ısık ötüp suğuk ötken üçün bu başka tiyse maylı şu arkaga tiybeş kerek eken de kalpaktı göçüğüne koyup. Men uşu jaşka gelip uşuncha жылдан beri baniyada şilapaçan jürgen oruslu je toputan jürgen özbekti görülek mi kalıp? Tağına ozuray. Baniyada Çornikas'ta tuğulganın ötkörüşetken akmaktar baniyada. Hem barıp kudanı da baniyada toskul emi. Etmişip kaldır kudaga uça tart alırsa parga tart da o şehirde oturalanan var. Kudağıydın giyitin giysip kalsa duşka gir de arkasından giyitin oturup alıp. Güye koştular basayından çakalsa birden kalpak giysip kaldı o şeyde turgular. Jaz. Жетпейт ата ақсақал, жазам. Ma jetpesem bunu al ma. Ma jetpesem buna. Jetet boldu şundan jetet. Hem Jaz ақсақал. çoğun olup jaz Kırgız'da. Жетпейт. 2000 сомдой ақша жетпейт ата дагы. Ha bu da Жетпейт. Ma ne? ақсақал. ақсақал. Ma. Bunun bir canı sen giyesin, bir canı kengeş giyetme. Men aytdım men giyimi yok, jılаңaç kalsam da Kırgız dep yazdıram. Jaz.
Жас. Эми аксакал жетпей атат да бир 300 сом. Al da 300 Ke, сом. ma-